Ki pulit kari boy ka janmis ngi baar ka khat pra tarik jaleu arjar posau kili oban kiamno eki saungut ki runar ki badan kti ra bori we unu nya trok katkum ka jinga thu additional sp kari boy ubaban rap jarwa baki pulit ka sedang men be ekti ki runar nadu ka por sau baje bari oke madu ka por nri baje janmit nanong po down gate lai thu baki ki saungut ki runar klapan kam da ka kali scorpio rongli kabum padon registration number ban ra bori we driver truck baki pulit klabe ekti ki runar kabalong thik kumaki film halor kani ka jingpat krat kiti runar ki pulit klepan abru ya kanaka ha umsning banyo badi kiti runar bar kiti runar kili opet na kiti jaka bapan ab ki pulit berkum juru asaidan ki pulit klepan ab yang ya kanaka bar kiti runar kili obyang manpet badai hanung po baki pulit ke haban siat penting bar kiti runar kilarung deka service lane badai hadin ke jingai be bari ban kemno eki na ka thain down gate ha kiti scorpio bakram number kidan saungut kiti runar Bagan Thubi Upradip Gogoi, Nadi Brugat, Tulian Pukan, Nalakimpur, Pranjal Gogoi, Natin Sukia, Baru Dipdas Nabugaghat, Assam. Udraibar balasyakan ora bor udai Uprin Chan Kumar Mali, barkatro kabaunya akadoni unambar JH not R AK, Kanai not Riwiway. Udraibar laplaj im daki pulit, bermental rasha hospital, bat ki pulit kidan penlong ke jing toket, alor ketik jing syara bor jong u. Iki samur kirunar balasyakem kidan ke jing toket ki pulit kariboy, banaklan ki pulit kidan penlong ke jing toket, banyak jing tiap kambha. Halor kini ki kam doa pisa jung keti runar barkum juru banlap ksai la dadang don ki wei ki bayron keti lang hakum kene ka kam doa pisa haka surok ba national highway hariboy. Isa ibu higa di naka jum bande random checking ni kali nama kene sungtu i kene highway district ini itu dekat kini kan nakang ibu apa side ni. Dah kapor south steng don we truck driver bawan hian tu nang tahu one inform itu kan nakang team jongi ba kidon kita ki highway robber ki hajan kini ki bayeng hajan kini ke area umtrau kidon daka ki kali dekat scorpio ko balik ke bangdan nama plate ke ba attempt ban extort ban pan pisah ni ki truck driver lada kimsil ki show ki dat ki te apa New York kata information immediately ni inform siapa umsling baca apa yang PS bakin wa kita tadi highway road te kapor bagi wa na po umsling kilami ki yo iya kali pulit te kini ki beli ki pet nang te ki wan sini serum tingi ni alert no hang ni up kana kan ni up ya nak hang ni khamat habar ni khamat PS kapor bagi poin hang ni ki mud ban tendra ki mud ban rat ya kan naka ka ba yang hang ni ro with intention ban penyam te ki rom hakani ka service lane hakatu kapor kala mai ki bru ki bayat ba yang hatu ro te kapor bagi ayu ki hapan be ki bru jungi ade joki ki be ade joki an kumba sistem entai in layo be ki baro ni yo ban bad ki baro kalau ni tu banyak marai ya bat ki room nang te nala nang te nakhamat ki room ka room ka khlau ki bakai ha down gate nang te room tu ka khlau tu baro sangut ki apet tu ki team jungi ki be ki hang tu ka khlau yang tu ki yo ban kem ki habai ni bone jinsiat ni ha ap siat yani manong tang kani ba bangi ong daga English reasonable force had to be used tang na de la diti ni ki baro ki keteng jong ini ki accuse ki de ubay de una driver de deep das ubade na po Bugaghat Assam Pradeep Gogoi ubade na po Lahwal Dibrugarh Tulan Pukan ubade na po Lakhimpur Pranjal Gogoi ubade na po Tinsukia te menta ni jalan medical yaki hakapor bangil abat iki ni ajing tip ba udon wave truck driver ba kilamun ban kidnap kilabat yu kilara yu dan hakapor bagi bag kulit kinya na yung siya te yung ngilayo ban recover minta ngilang medical yu tu ngilayo ban rescue yu te yung ngilang manyalam minta sini tingin nyo apan toket ba hakan ni kayo in register ka case minta igini kisawat mangin yung wajin tip ka ka jing thu jong ki kila jude nem kuni ki kam chwa te ngila phakhat witness ro minta mangin yung ban check ba po Scorpio padon yang kata ni yo padon ni pati ra alam baki mangin yung ban si sa khamati witness kadi ngampadi akan confirm bahan naman itu driver ngidang manyalam sini minta kiyo akan rescue ki umyam te yu kin manyalam sini nginyo akan toket bahayu ukurteng jung driver de Premchand Kumar Mali udah na po Jharkhand truck number
Bagi lain orang teh ketika GH02AK9061. Ini bagi don ki trucks ki don ki kali komersial ki bahasa haras. Don diberi baharas ki banyak kini pisah banyak rap pisah. Tenan untuk kapor ini lah try ban wajib teh. Teta keraba ngi siap pinyeng gini nakal. Tedan bok ibam tasing bagi wan penting ini nang tangi orang kian.